أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد فأيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude Allah duwano ɓurnaɗo tagi fongon kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. E weltanike subhanahu wa ta'ala on kadi tawnuɗo en hande e nde asewere ɗo ka darsu meɗen wowɗo ɗo aseweje ɗen fo ka julirde meɗen ɗo masjidu Bilal radiyallahu anhu e nder Bruxelles. aray darsu ka dara ɗon ka tafsiru Qur'an ɗo ko e suratul Baqara. iɗen fuɗɗito hande ka subhanahu wa ta'ala on daali mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. haray jangannoɓe men ko feƴƴi en toro Allah yalla yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. haray enen kay tawa ɓen ɗo hande yo Allah arsikan min wonɗo e jangude ɗo on e jentiɓen fo ko yaadi e deftere Allah nden o waɗa on heɗitotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon e naftora. haray deftere nden fo ko ɓuri moƴƴude ko janga ko deftere nden ko alqur'anul karim. haray ko nde deftere ɗo tun jangata alif goto heɓa moƴƴi 10 ɗo pet. haray noon sen heɓiɗo haysi ko aya goto sabu raɓɓiɗugol waktu on hande inchallahu en toro Allah yalla maran en ka mandake moƴƴo ka bonata ton ha ñande tawoyɗenmo. joma daali ɓawo o yewde dow ga fi annabi Ibrahim e o wiyeteneɗo Uzair ka annabi Ibrahima landino ɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala on hollumo ko honno immintinirta mayɗo. ɓay wiyatigijo Allah o landike ɗum ɗo ngalɗinno Allah seeɗa. Allah ko landinomo Ibrahima awalam tu'min, ene a gumɗina si landoɗalam wondema ko honno mi immintirta mayɗo kere a hoolaki. annabi Ibrahima inni oye joomi miɗo mooli Allah nde mi ronkata hoolade walakin liyatma inna qalbi ko fiyo ɓernde ande en deeƴu nde tabita. sabu sono ɓe haray ngal landal hingal ngurma ka wonki hun ton ma woɓɓe go landoto ko honno Allah immintinirta goɗɗo so maayi ɓawo wonde mbulmbuldi. Allah inni mo noon haray yo ƴettu colli 4 o hirsaɗi ha o gayna o moɓidira ɗi nokku gotum o ukka ɗi o una ɗi o loppa. so gayni ɗi loppude ha ɗi wayi ɗi fof majji wonti untu o ƴetta unturo be o wallino e hoore fello. so gayni wadde ɗum ɗon o ara o daro nokku gotum o nodda inde sonduɓe. ɓay o waɗi ɗum ɗo so inni gertogal kala ko woni e untuje ɗen 4 kon fop iwa ka sengo ka woni ton ara moɓodira wona takko makko ɗon ngal yogga o nana. ɓay ɗum ɗo waɗi Allah subhanahu wa ta'ala on hollimo ɗum ɗo on say o inni o ɓurti andude wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko foluɗo e golle makko ɗen hakimum ko ñeñuɗo. ɓayno gayni ɗum ɗo Allah ukkidi ɓanni ɗon ayo inni wo mathalul lazina sifa ɓen o innari ko min mako an mako kanko mako kamɓe ko wonɗo wo wonɗo yunfiquna wonɗo e sakkade wonɗo e okkitirde wonɗo e ittande anuɗo wonɗo e huntande haaju maapiɗo wonɗo e surrude wirtiɗo wonɗo e dogude fi haaju goɗɗo. o addi fiilu on fiilu mudari yunfiquna ɓe hino sakko ɓe no itta sadaka ko ɓe woni idde kadi hara ko amwalahum ko jawle maɓɓe na wujja okkitira na jawle goɗɗo kay ɓe woni ittude sadaka. fiyo sadaka on jaɓe gogo on taw hara ko milk hara ko an woni ko jeyani hoorema. ɗiɗaɓum ɗum kadi jonna hanaɓe jonnede ɓen tammun ɗum kadi hara ko wonɗa jolnirde kadi ko liwajhillah
naya ɓunɗum kadi hara ko wonɗa e jonnude kon hiɗa yiɗi an kadi sa jonnama sifa muɗum wona ya okkitir hunde tawata an si a jonnama nde haajuma ala e mayre ko ya okkitir hara koko ɓurɗa e yiɗude kon ko Allah wi ka deftere makko kon lan tanalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun kon ko ɓurɗon e yiɗude ko ɗum ɗon heɓoyta ko wiyete kon bir ɗen andi okkitirnoɗo sarde muɗum on tawi ko on noon o ɓuri e hoolorde Allah subhanahu wa taala okkimo ɗum ɗo nene Aisha radiyallahu taala anha wa ardaha si ɓe ittayno sadaka ɓe ƴettayno ko ɓuri yiɗɗude kon e sadaka on ko ɗum ɗon ɓe okkitirayno ɓe ambala kadi ha moƴƴa ɓe parfima kadi ha moƴƴa si ɓe ƴetta ɓe jonnamo ɓe hane faala jonnude on ɓe landa ko fi honno ɓe ni wosiɗa ittude sadaka ya andu sadaka on ko e juuɗe Allah subhanahu wa taala o yanata taw si o yanoya noon e juuɗe mo wonɗa e jonnude on ɓeni noon hiɓe yiɗi kala ko ɓe jonnata Allah kon hara ko ɓuri e moƴƴude kono ɓuri e labirade ko ɗon siyoton ni capaɓen si ɓe waɗa e kadoji ni ɓe ambala e ha moƴƴa ɓe fotina ɓawo on hara no jonniɗa on tiga no yiri tun taw ɓernde nde weltoto taw jonno yunfiguna ɓe no sakko ɓe no okkitira amwalahum jawle maɓɓe ɗen charti mo wonno ɗen hara ko fi sabilillah ko fi Allah na fi yoɓe mante na fi yoɓe cooɓe na fi yoɓe yiyane na fi yoɓe yoɓitoye hara ko ɓe waɗiri li waji hella ko fi Allah woni ko ɓe waɗiri mo ɓe waɗani on si anditaniɓe fa biha wa ni'ma so anditanariɓe fa biha wa ni'ma ko ɓe ɗaɓɓi ko ibtigha'a mardatillah ko yarluye Allah woni ko ɓe ɗaɓɓi o yiyoyay aya aroyay ɗon inchallah ko allah ni masalul ladina yunfiguna amwalahum ibtigha'a mardatillah ko ɓe ɗaɓɓi wo ko yarluye Allah yo Allah on weltanoɓe luttuɓen fuu si weltanaki ɓe Allah weltanike ɓe kamɓe haray yoni yimɓe ɓen fuu si weltanike ma Allah weltanakima haray hay hunde nafari ko Allah weltantoma kon hino ɓuri ko yimɓe ɓen fuu weltantoma kon si foppu hawtiti weltanike ma Allah weltanakima haray hay hunde nafari si foppu seytinanima kono Allah weltanike ma haray ko ɗum ɗon woni ko nafata ko si Allah weltanike ma o yittay o yiila giggol yimɓe ngol fuu ɓe weltanoma amma no yimɓe ɓen ɓe wawata yiilude fiyo e Allah weltano ɓayna fi makko woni ko waɗirɗa o fi sabilillahi hara ko fi Allah o andi Bilal bun Rabah radiyallahu anhu nde Seydina Aboubacar sodunomo ka raɓɓinɗingol qissa on yeyi noon ha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam faati o inni o noddintinta hande kadi ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aboubacar inni mi jeejima ya accu noddina o inni mi innuma mi noddinta hande kay lanni on say ɓay Seydina Aboubacar jeejimo ko Seydina Bilal radiyallahu anhu landino Seydina Aboubacar ene ko fi Allah wonno ko rin inirɗalan ka ko fi yomi noddinani hande o inni wallahi mi rin inirari masina li wajhillah o inni wallan o asdina bada rasulillahi abadan mi ala noddintinde hande kadi fi honno so ƴettino noddinan ɗum o wawata no feƴƴugol ka ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gonɗi ɗin ko arata kon tawi o wata noddingol hande kadi ɓeɗo ko waɗino li wajhillah Aboubacar innano joni daru dey o min andi ko on to mi itti o haari o ko maccuɗo kami tawnomo ɗon himo lette mi soodimo ɗi mbuɗi ɗo fof hande mi innamo yo waɗu goɗɗum o inna o waɗata Aboubacar wolano ɗum ɗo Bilal kadi innari awa joni yomi noddin tun ɓay ko o ittunolan e o alhaali ɗo kanka ɗo waɗar ɗum ɓe fop maɓɓe ko li wajhillah ɗum waɗi Bilal woli li wajhillah Aboubacar jaɓiri li wajhillah tawi Aboubacar kay ko waɗirno kay ko li wajhillah ko ɗum ñande goo ɓe fuɗɗino comparude hakkude Seydina Aboubacar radiyallahu anhu e Seydina Bilal ɗin he ko Bilal goye ɓuri e o ene ko Aboubacar goye ɓuri ɓay Seydina Bilal nani ɗum o ini mi nani ko on ɗo wolde ko acce mi yeto wo min e moƴƴiyan komi woni e golde ko fof ko fi misani Aboubacar yawmal qiyama min kala komi woni e gollude e moƴƴi muɗum fof ɗum ko tumboyte ɗum ka balance on Aboubacar ñalande darga par ce que miɗo andi ko honto ittila neɗɗo fof neɗɗo no hani anditude ka iwi anda kadi ko honto woni ko fokkiti ko ɗum woni fi sabilillah joni noon sa waɗiri fi Allah hara na fi yingo na fi ɗanane na fi mantede haray noon enen wonɓe Europe gaɓe hiɗe mari o probléme ɗo molanaɗo noon se wattanari hakkil jawdi ndi yahay baraji heɓoytako hara jawdi ndin kadi ndi luttari en fopp noon hiɗen nder ɗum noon ko honno wonirɗen ɗo a nanay buye meɗen wullito hara kalle ko non woniri sa ƴettiɗo mbuɗɗi yanganiɗa ɗo ko an andi no heɓiri ɗi no dagi ma dagaki naɓana ɗo goɗɗo ka meɗen jonnamo koddu si koddu on feƴƴoyi tun o hendoyke mbuɗi ɗin o nodditata ko andirta tigi tigi on o hendakiɗi ko so o nodditi ɗalla wa nadira fanɗi ha fanti naɓanteɗo mbuɗi noddayno e awa albarka min hendoyke mbuɗɗi si tawi tun o nodditari anduɗon hara hinda allahu marchi
joni noon si a wattanari hakkil an aynayi ndaru dey o noddalanɗo mi waɗamo kaw hen no mbuɗi hande ka joni ala lan noddude few o nodditoyima o kay tuma haaju hon yanoyi andu ko waɗirɗa ko liwaji hilla andita jogoɗa toujours aya on ko Allah daali innama nuti'imukum liwaji hilla la nuridu minkum jazaan wala shukuran nono no meddi fi dey hay inede albarka hay weldanede jarne men falaka wallahi namo be wawi ɗum ɗo kono sahaba ɓen kamɓe ɓe wakkilino ɗum ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki no tawa en jeeɗɗoɓe waɗoyteɓe ka ley ɗowdi arsi Allah yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi arsi wo ala ɗowdi wo ala yawmal qiyama sina ɗowdi arsi rahman no tawa e maɓɓe wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yamin itta sadaka o suuɗamo o jonna hanɗo hendade on hara jungo makko nanno kon andari ko ngo ñamuɗo o okkitiri hara ko waɗiri ko liwaji hilla kono hara na ñande haɓo yawo annintinayi fo fewno kaari hewti ɗo kaari yeggiti hande kaari anda waɗanede a bonni golle maɗe joni noon wona jawdi ma ndin hisi wona baraji jogiɗa wona mo waɗanɗa on kadi andi tamma ko ɗum ɗum woni husranu duniya wal akhira ara yo ala kara Allah lantoma fi jawdi ni amara baraji ka makko fi on Allah landoytoma ko fi on ɗum waɗannoɗa inna ko fi Allah mi wayo inna ka zabta a fenen ko fi hari ya mante ko fi ya yiyane ko fi ya coobe ko fi yo fof andu ko woni dépense ay ɗon Allah ni ko fi sabilillah ko ɗum sa fotti e goɗɗo inni fi sabilillah moƴƴin anni on ka ɓernde ga haga ena ƴetta jonnamo si tawi tun anni on moƴƴari ga fi waɗir golla wata jonnumo few par ce que haray mbuɗɗin a haykuɗi amara baraji ka Allah innama nuti'imukum ko liwaji hilla si waji hilla yon arari ton tum haray ta jonnu yaade mum ko ɗon ɓuri haray noon si goɗɗo fonti jungo mo inni fi sabilillah ta ndaru neɗɗo mo ɓawli ma mo rawni mo laba ma mo kani mo mari ma o mara han ma ɗum o torinoma hanki ma o toraki ma hanki ma ñande ɓe ko ɗum woni golle ma ko innuma ko ya waɗu fi Allah si tawi hiɗa jogui ƴettu waɗa si a jogaki wolamo konngol moƴƴol feƴƴa ko ɗum Allah ini wa amma sa'ila ko fala tanhar kako fala taga har fala tanhar wota gufumo wota ngermumo amara a fewnɗo haray weeɓa fi ko men okoron ko ɗum holliɗa mari goɗɗi goo kono fi ko okkete kon noon weeɓa ƴetta feƴƴa ko ɗum woni wa ɓuulu linnasi husnan wolano yimɓe ɓen haray kadi ko moƴƴi kono so inni fi sabilillahi ndaaro ko wawɗa ko ƴetta jonnama ɗum woodi hadis ka nelaɗo sallah sallam maaki wo utu sa'ila wo okkore neɗɗo kala toriɗo walaw atakum rakiban aw kama qala alayhi salam goɗɗo so gaari ɗo mercedes wiɗo hara ko dernier cri je ɗen o ari o inni fi sabilillah o tori kema tawini o wa ko ari jalugol men na jalugol ma ko konngol ko wowli ko wonɗa e ndaare o inni o ya waɗu fi Allah si tawi ɗo waɗi ko waɗa fi Allah waɗu fi Allah ƴetta jonnamo sa mara kadi ko waɗa fi Allah fanko buɗi hande kadi kono ɓe inni haysi on tigi ari hara no waɗɗi o inni fi sabilillah o amari tora gongol nelaɗo sa sallam maaki al yadul uliya khayru min yadi sufla jungo wongo dow ngon ɓuri moƴƴude di wongo ley ngon an kadi ɓay Allah waɗima dow ƴettugo fanni o ƴetta waɗa ɗon goɗɗo ko naɓoytamo aljanna ko naka o habbori ɗon few ko ukkoytamo yiite kon kadi hare naka o habbori ɗon few hawnaki no waɗa ɗon 50 centime ma ennero ɗon hara ko ɗinno wata wonde saabu hara ko ɗinno waɗirɗa li wajhi hillah hara ko ɗinno okkoyema aljanna yawmal qiyama yo noon o inni ko fi sabilillah joddima nin ko honno waɗi ka masali habbatin wono waywano abbere wotere ambatat sabu a sanabila fuɗinde puɗɗulli jeɗɗi haray wonɓe fuuta ɓen onno mawnuɓe fuuta ɓen no anndi ngayka kaaba ko tati watte ma ɗum nayi kaabaji nayi ƴettata ukka e ngayka sa ukki ka ngayka umbitira kadi koyɗe ɗe ni ha gayna Allah subhanahu taala e hikma makko on leydi ndin e yorude kono puɗoy koye puusay ɗon koye seeka leydi ndin koye yalta hara gotum helani ɗum ko hikma Allah subhanahu wa ta'ala no sabu na leydi ndin hino yoori ɓuri ko yaltata ɗon kon kono Allah nebinayi leydi ndin nde udditora doy koye fuɗa koye yalta ko yani wotuma koye hewti aduna ga koye fotti e meɗen kon immo kun daro ɗon kabaji nayi waɗanore ɗen yaltina ɗon kabowal gotal ko fanni no waɗi gori sappo ma gori sappo e ɗiɗi goɗɗe yahay ton ha gori sappo e nayyi haro kabowal gotal so ƴetti gorol gotol ko fanni ko fanni no waɗi kabaje sappo e joyi ma kabaje nogay ko jelu waɗunoɗa nder ton ko kabaje nayi ma ko kabaje tati ka masali habbatin ambatat sabu asanabila fi kulli sumbulatin 100 habba kala e ɗuma hino ton gabbe temedere ɗum ɗo fof ko jelu wannoɗa ton 100 habba a wanno kabaje nayi a yaltini honde temedere e nder kabowal gotal ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ini wallahu Allah yudaifu himo sowa kadi ɗo o yeeti en tun seeɗa o inni himo sowa kadi ɓuri ɗum ɗo kono noon ko liman yasha wonande kala on momuyani
o mo muyani ɗo on kono anniye on laaɓiri wo no anniye woniri wo ikhlasan lillah ko noon kadi woni ko o sowirta ko ɗum nanno docteur hiɓe maka wo ittuɗo sadaka ngeloba e ittuɗo sadaka meselal wo hiɓe fota baraji ka Allah ittuɗo sadaka ngeloba e ittuɗo sadaka meselal wo hiɓe fota baraji ka Allah ɓen fi on ɗum wo ittuɗo sadaka meselal ngal oɗo tigiti on Allah hato jina e ñowgol coñci ittuɗo kadi sadaka ngeloba man Allah hato jina e waɗɗagol ɓe fof ko honnugo yoɓata ɓe ko sabi anniye maɓɓe o si anniye o moƴƴi baraji maɓɓe ni fof moƴƴi ka Allah si tawi noon ɗum ɗon moƴƴani haray fof boni Allah inni en ɗum ɗon e aya gon ton lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha sa itti ɗo yoni layya Allah hato jina e tewon o hato jina e ƴiƴan nan walakin yanaluhu taqwa minkum o yerkulol Allah ngol pet ko honnum puusuma ha ittuɗa ko innu kaari itti layya kayi hajjoyi kayi hoori kaari waɗi ɗum ɗo ko fi ɗum ɗon baraji ɗin haaɗi ɗon amma noon si tawi ko ɗon liman yasha himo sowana kadi ɓuri ɗum ɗo o miya to habba ɗo wonande on mo moyani wallahu Allah wasi'un ko kanko woni yaajuɗo ɓural hara ko andaga few ya ittu e nero goto yoɓama 100 euro itta 100 euro yoɓama 1000 euro itta 1000 o yoɓama 10 000 euro ko wawi yoɓude sifa ndi joddiɗo wo ko Allah subhanahu wa taala ko ɗum hiɗen andi Seydina Ousmane mi darnira ɗo yewterne fewndo wadduno marchandise on e nder Madina tawi on sawi ko fewndo heege no satti moƴƴa no julaɓe ɓen fof adodiri e hoore makko fi sodugol ha gayna yilto yeyita kala ko ɓe ari ɓe yoɓimo o inna goɗɗo yoɓilam ɓuri ɗum kala ko ɓe yoɓimo goɗɗo inna goɗɗo yoɓilam ɓuri ɗum ha tigi tigi on kamɓe julaɓe fof ɓe to ɓeni ko mo yoɓuma ɓuri ɗum ɗon o inni onon ko yoɓɗon lambuɗu goto ko mbuuɗi 5 woɓɓe ni lambuɗi 4 woɓɓe ni lambuɗi 6 Allah o inni o yoɓay lambuɗu be mbuuɗi 10 man jaa bil hasanati falahu ashru amsalia haray o mari 10 e muɗum en toriki Allah subhanahu wa ta'ala wallahu Allah wasi'un kanko woni yaajuɗo ɓural kono noon ko alimun ko kanko kadi woni anduɗo ko hambo handi e ngal ɓural no woodi woɓɓe gon toon si jawdi nin ɗuuɗi tum ɓe beway ɓeyna ɓeɗo mi alaɓe jonde boy sina yeruka ɓe surro no woodi woɓɓe go kan taw o jonnataɓe few par ce que Allah no andi ga gandal makko wirnigal ɓeɗo si ɓe heeɓi jawdi tum ɓe yalta e dina few hande gari ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o yewti ka suratu shura dow to fiika jonnugol ɓiɓɓe waɗi ɗo yimɓe ɓen catégorie jo 4 lillahi mulku samawati wal ardi yahlugu ma yasha yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau zukur aw yuzawijuhum zukranan wa inasa wa yaj'alu man yashau aqima woɓɓe waɗayɓe ko dimaro heɓata few woɓɓe o jonnama worɓe tum woɓɓe rewɓe tum woɓɓe o jillidirandeɓe kadi woɓɓe Allah inni wa yaj'alu man yashau aqima innahu alimun qadir kanko woni anduɗo kadi ko hombo hande worɓe rewɓe ko kanko woni anduɗo ko hombo hande rewɓe tum ko kanko kadi woni anduɗo ko hombo woni handa hay e hunde en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ka moƴƴere nde won toon fof sinde ka kammo yo Allah tippinan en nde ɗo si tawi hinde ka nder leydi yo Allah hon yaltinde moƴƴereji ɗi so tawi hiɗi woɗɗi yo Allah hon ɓannan en ɗi si tawi hiɗi ɓadi kadi yo Allah hon ɗuɗɗindi waɗa barke e majji mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu barke e jonnene waɗa barke je meɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh